Kardong, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Karbi Anglong pen kecheng si National Along and Baseball ke pathu dunji aphan kengkam kachejor pang chengponpu. Assam Baseball Association ahin pen pater pipon si kecheng si Karbi Anglong Baseball team mate lakha kret roxy sojeng thenta constituency rongagora baseball team atum aphan kapathu kemisen thekpon long si Assam Baseball Association atum ingwai pon si Punjab rong sopi along National Baseball kapathu chepati dunji aphan kengkam kachejor pon Rong mong wepen Jonasin tiso Karbi Anglong News. আশা কৰিছে আমি কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত অহা উদ্দেশ্যটো হৈছে মানে কি ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী এটা মানে কি ভাল খেলুৱৈ মানে আমি বাছি পেলাই অসম টিমৰ হৈ খেলিবলৈ কাৰণে লৈ যোৱাটো ভাবিছিলোঁ হয় তাৰপিছত তেওঁ আছিলে আগতে আমাৰ চিনিয়ৰ প্লেয়াৰ সাজিদ হয় মই তাক ফোন কৰি পেলাই ক'লোঁ তাত বোলে এটা কেম্প কৰাই দে আমাৰতো চিনিয়ৰ গেমটো আহি আছে আমাৰ 8 তাৰিখৰ পৰা 12 তাৰিখলৈকে আছে পাঞ্জাৱ জলন্ধৰত হয় তাৰপিছত সি ক'লে আহি যাব আপুনি বুলি ক'লে তাৰপিছত আহিলোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকতো বহুত সঁহাৰি হেৰি কৰিছে ইয়াত ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চো আছে ইয়াত তাৰপিছতে ইয়াৰ পৰা আমি ল'ৰা 4টা ছোৱালী 4জনী চিলেক্ট কৰিছোঁ নামটো আমি ধৰক অলপ দেৰি কৰি আমি কৰি দিম আৰু জনাই দিম আপোনালোকৰ লগত ভাল খেলিছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইয়াত এতিয়া অসমৰ যিটো এটা টিমৰ পৰা খেলটো খেলা হয় অসম টিম যাব এটা কিমান দূৰলৈকে যাব খেল এইটো পাঞ্জাৱ জলন্ধৰলৈকে যাব এইটো নেশ্যনেল হ'ব ছিনিয়ৰ নেশ্যনেল হ'ব হয় আৰু খেলটো কি খেল বুলি কয় এইটো বেছবল খেল ঠিক আছে Manja Town Ward Lakha Hini APHLC Women Wing Committee mate Swarlo Asong Aro Aphan Hidim Teron Kapathu Aklam Along Karchu Amai Kangnipon Karbi Anglong Lapen North Kachar Hills mate Dima Hasau Hini Along Ri Aphan Kapang Lord Tribal Area mate Inglong Akheso Ahawar Pusi 6 schedule to the Constitution of India paragraph 20 along Hokponlu Lasila bangso 6 schedule paragraph 20 aron ateng pulote Inglong akheso kalidet mate non-tribal Jasemet West Bengal UP Bihar ahawar pen nangkangbak amuluk atum Ladakh Karbi Anglong Autonomous Council ahawar arloke longle phelang kejor ke nam lapen longle kacherai unji ajakong amat seave Boreng mate sakori contract supply lapen trading license hei hoi kelong je aronta avilu Lasi 6 schedule aron ateng pen dim klong sita jak thek thelo mate pek thek thedat popusi APHLC amaipu IAS retire JI Kathar 6 schedule awareness ke padopon amai anparta Manja Town Ward Lakha Hini APHLC Women Wings Committee karcho amai longrat aphan ahok pet klardak alam the than pachinipon Lapenon Karbi Anglong Autonomous Council BJP Kachari Bom Tim Karbi Anglong Pu Kachi Puatong Karbi Anglong Autonomous Council Ningkan Kep Nangchari Det Aphian da Manja Hidim Teron Lapen Lumbajong Langso Disama Lakha Hini Sarmen Hanse Sikari Hanse Ahawar Ada Kilometer Kep Atowar Pini Arni Antaka Selam Thek Thedet Ki Chetherak Thek Nangji Tangte Karbi Anglong ahawar mon sam lapen kaching thur ang the konat lopusi lumbajong APHLC amaipu anparta candidate abarim rajan timung ahin pen Karbi Anglong Autonomous Council team Karbi Anglong aphan sodak alam the karju pedopot Lapen Assam Municipality Act 1956 aron ateng pen le Karbi Anglong Town ke hok pontang mate ke pangdak pontang ke doan town along election ke padonangji kaliputa jai kathar lamthe jai ponthu Lapen kedam tang MLA election ahu dipu elepen APHLC vote kelong aphai 1,52,314 longlo lasinon BJP Congress ASDC amuluk nang kaching bedun kachimit un AP najok nangkeleji MP kangwai ahut ke APHLC highway poputa Manja Town Ward Lakha Hini Women Wings Committee aphan karchopon amayalong lamtheche thanche paripon Lapen labang so amayalong APHLC meipu IAS retire JI Kathar APHLC TRP Chunbang Professor Barim Sarkiri Rongphar Dun Meipu Rajesh Tiso APHLC Legal Cells Secretary LLB Samson Teron APHLC Lumbajong Meipu Candidate Barim Rajan Timung APHLC Langpher Candidate Barim Kong Rongpi APHLC Meipu LA Meipu Deuri Teron APHLC Dihin Chunbang Anthony Timung Karbi Anglong Dima Hasau APHLC Women Wings Chunbang Pirita Kramsapi Kuki National Assembly Ameipu Barim Thauling Hangsing Lapen Manja ahawar ke ong dong cherok tok arache tong dun si mesen RD do jot pen labang somai pachun ponlo pilone ke tok ayha dongge selection chot etibody so selection chot pukuna tong eto ke dulone lata langdam lang po lapen ke nominated pu people ad hoc
pu papeda maret la pusonta konatong e dolone la ta ridonan po la pen election hod vote pidun edji ponte la ta komaratum tong vote ki pidun long puni la ta ako arul ako lang tunangi neliga chini do la pen hala lot number pu pilone do hala so a number do etloma la pen water tax pi etloma kalite current bill pi etloma la pen ke kopi dolang la soni son thom do de la yongsi avedete nanglimen hadak pen than pet bonta ke kalang atimala electoral roll ta non ke dobom electoral roll ke NG galidet ke town committee में thang electoral roll se duji ante non ke ladakh ke town ke aprang silo po election do dipin lang bodi ante non electoral roll komandulo ni ka silamji la lang dun kri masilu Lakhain ko rathok Dwarbagori constituency ke parlo Dolamara along Department of Fisheries ahin penlanga okaso keronpon. Dolamara along Department of Fisheries Fish Distribution Program pedopon lapen bangso program along VDC Chairman Pensi cepahem pupon. Lapen Karbi Anglong ke Chariabang pu CEM Dr. Tuliram Rong hangkapin khat atengsi kidukilak arat aphan langa okaso lang tengalong kacho jok thek the atumapan aki joy pensi ronpon lo. Lapen alangli Karbi Anglong arat aphan kaching hon pik ajok CEM aphan rat atumta choro pajerpon lapen pu education Richard to bipen pusitami Dolamara diring kohora deithor arat aphan kajin sopen ake joypen ki pipon apot alangli phan sitami rat atum kachoro pipajerpon lo lapen ke VDC chairman sarkoi rong phar ahin penta kachoro pipajerpon lo lapen alangli hin pen pusitami rat aphan bangso langa okaso kipali pen langteng along kejok dam phiji aphan choning ri pedopon lapen VDC lapen town committee chairman Mongol Singh terang da chetong dun lapen kaprek ke theke ding atum chetong dun lapen ke oga soke ron pon lake bang pharo isi so se arat aphan si ron pon lo tarpong mendor sing tobi Karbi Anglong news ini dakong hongkebra isier ni 26 nong Dwarbagori constituency long okaso keron a program en pondo dabang so okaso keron ponong lake jasmetet Karbi Anglong Autonomous Council CM sir Dr. Tuliram Rong alangli kimat hapon je binangan romosor kidukila atum okaso kichunam thekthi penajok fishery do anta hakadem ke okaso jok thekthi lason dolo lahai apotha kirap ipiduni phamsi CM sir alangli labang so aside en kono lasolong donasi tu Dwarbagori local MEC sa Richard Togbi mate education in charge alangli sitame bangso buthak initiative and si Dwarbagori longan samil bangso okaso nangli la sopejo rat to makero pipartig lo atele bangso okaso bini ongdung Dwarbagori rat angron kolong la si bini dak rata tumta bangso okaso ron konpen thang bisari chi yok tam pen ali ke sipadoi phansi bangputinda boi ponlo tapen ke sir Richard sir apan tame suri rada hinpen akiru parti ini tu hinpen tame dak komite tu hinpen tame alahan akiru ini bang an phanron polosa ini ke bang Farisira bang thongkep